Hello friends, keep root hodan shortcut trick hiện nom so ke điều kata senen. Azi chu keep root hi prime factorization method ho ve lai bola hele. Process sao pi root ni chu ta le time consuming wa ni. Ai la chu shortcut trick hi hiện na hele. Minute khana jong question tampi na solve dot the. Ai lo jong le question khat chu na ve na hi hin te ti chuna guess jing the. Chu ept ni het thi dham ti hele. Ama sa penin cube hi 1 upon intention be he. Ba hat en lang cha chun unit digit no he na het dem pai mo kasan 1 cube chu 1 ki chai jing aban le 2 cube chu 8 ki chai jing 3 cube chu 7 a ki chai ding 4 cube chu 4 a ki chai 5 cube chu 5 a ki chai 6 cube chu 6 a ki chai 7 cube chu 3 a ki chai 8 cube chu 2 a ki chai 9 cube chu 9 a ki chai aban 10 cube chu 0 a ki chai ding hi cho he na mel chi a hi le 2 in cube root direct in chi khat ve abodan ga beleo han 1728 hu cube mai ja cho 123 digit thum na la ding cube mai ja cho digit thum na la ding a chu ti le chi hi achanga wa le phana cha so he chi 1 pa hi izat cube to kinai penam 1 cube to kinai pen na 1 cube to kinai pen a cho 1 hi jing ding 1 cube chu 1 hi jing a hin la chi pen pa hi ipti izat cube ham ti chun ne het no ma hele ga solve kha kha ngai te lo he ya ka se banga chu hi chi cube ho unit digit chu e na ki chai chu ep cube ham ya ka se bang chu e na ki chai chu 2 cube hi chu tela chun 12 cube hi jing ding hi cube root of 1728 is 12 cube chu answer chu chi jing hi cube ki ti ting le 12 ko ver thum na multiply de tin hi 12 into 12 into 12 na ta san lo multiply de chun 1728 na mo jing ding chu ta banga chu 3375 3375 hi se bang wa chu digit thuma na hop khan kit le chi hi 3 achang se aval ki nei ta ele 3 chu izat cube te kinai penam 1 cube chu 1 2 cube chu 8 lien ta chu ta le chu 1 cube ti nei kin 1 na ele 5 chu 5 a ki chai chu ep cube ham 5 cube mi yeng hen 5 a ki chai chu 5 cube mi jing hen chi a chu chi 15 hi jing le simple abana bracket le chen 4913 chang hi digit thum digit khat ele na va nang na he jing te ka se bang chu chi 1 cube te kinai pen 2 cube chu 8 he lien be se ta chi a chu 1 hi jing 1 cube chu 4 te kinai pen na cube ha la ding a cha te le 3 a ki chai chu pi cube ham te le 7 cube 7 cube hu 3 a ki chai hi jin te le chen 7 hi jing de 7 cube 17 cube chu 4913 hi jing ding chi ki chai ele 13824 chu pi ki dam but in guessing la chen chi 13 hi 2 cube te kinai pen 2 hi jing ding 4 la ki chai chu pi cube ham 4 cube chu te le 24 hi jing the answer na cube root of 13824 aban in 15 625 chi hi za ni ki dam te le 15 chana digit thuma no khan ding aban avar cc 15 khu z cube te kinai pen 2 cube te kinai pen ken hin chi a chu 2 hiding 5 a ki chai chu 5 hiding 25 cube ti nei ki jing 39304 ang chi za ni ki dam te le 39 304 chi 39 39 khu z cube te kinai pen 3 cube 27 hin 4 cube 64 chi te le 3 cube te kinai pen hin na ai le 4 la ki chai chi z cube ham te le 4 cube hin 4 la ki chai unit digit chu 4 cube ai chi te le 34 hin de na solution cha 34 cube is the same as 39304 abana chaina adingin 614125 chi hi z cube hi kit dem ga vele 125 na ko jara 614 ai le 614 to kinai chu ipi cube hi diam itiale itia cube root hoi na ba hat sa ding he jong le ai thim nai lo ding in 6 cube 216 7 cube 343 8 cube 512 ai le 9 cube 729 atu tele chun 614 chi te ni ki ka hu mai ta chi te ni ki ka mai le chun that means 8 and lower panala di 8 cube ti nei sing na 8 8 cube chu 512 hen 614 to kinai pen he chi tele 5 a ki chai chu 5 jing simple na chi tele it's a process in azuya hele without using pen and paper you can it is simple you can guess in your minds the cube root of any numbers na chi aju hi chi trick hi na he na na phat chum pia hele subscribe
tak boleh lang abana notification na mukit hin dingin abana share nang ina ball pin pan bana ka hin upload jing kit ding he ke pa